nuwasanga kare nuwo uri mu family ejo ositamiremu iyo no musiza na no mukazi mwenda kuombeka family kandi family yanyu ikabe yamana munonga noza kwato reba omukazi cyakusinge kukunda wori omusiza oro omukazi cyakusinge kukunda munonga kale nkiyo musiza no banzo istamisamo banzo osomembera oro omukazi wanje ubunaswera nakunda kina yanga ki otaka hire mugenzi wa respect banzo yehe respect nkiyo muntu waize tukwe respect okamangu ndiyo muntu wamani ndiye cyo buguzi cyamani atanu bwora he bagenzi wa respect. Yes, Heron Kaburizon banyita Mr. Life Kabaka. Oriya chitenso programu no kwatagana nkole media no subscribing or liking or sharing. Nkole media ne kusiyo buri kimwe cyona ne kukora ibintu byo kutangaza abo kubaro programs nyingi. Program za kabi zona ziri nkole media no ndakuba umuntu wamani. Following nkole media o subscribing or liking or sharing abantu binje munonga bakora ibintu byo mugaso. Izobe nkaburizo bakete chitenso programu. Ati programme izobe nke chitenso kaburizo nsagamba abikwatagine no kubaho okutura n'abantu no basa kutura uta n'abantu atarobo kusangorinka ati wasangorinko myaka mito nsafutanchira myaka mito mpaka tugira higo wasango ningamba nka abana zabakazi tuzabashiza mwene kuzayigu nuko kutura n'abantu ati wori omwana muto kasanga toine buyambi bw'amanu buryaho konka wano ndafutura n'abantu no banzo yega abantu ekibakunda oyega emitwarize y'abantu aborumu wakota mwanya banzo yege wayitwazota kokweza kumanya ngo nanko nafutura nabona atwazati oriya natwazati nogu natwazati tikakwenda atoraka kusoma nembera zabo omanye kibakunda mangu nakanakunde eki ogunakunde eki ekinte kino kyegesa kikwetaga baze kukikwegesa ayo ko kiko ahantu abo kuborumu no yego manya tati nienda futura n'abantu abo konka nienda kuba kwataga santa nawo no kunde kintu eki kibakunda ati wori nko mwana okasanga waza nko omukayo muntu akwara abantu abaratwira mu family z'abantu sanga nkati ko mwana bakwiho mu cyaro bakureta mu tawuni waza futura mu tawuni noza kwega emize y'abantu abo benyina bo akutua nabo wasanga kati barenga mukama wekejo nakunda kuryeke wakwatari eki natungana ati no banzo kisoma kare kitakagenda kugira ngo kwatore yatungana rebera mugezo warebe ki yacyange ki yacukunde ati immediate cyo akore kunda munonga iki cyakunda munonga ecyakwanga ukize hari kisakubera obuzuruzi bwa nenchakati gacenga aho twina abantu abakuteka mesente mbabeta aba just technical service bari aho muri imbara nonda bafutera mamizi omunzu nonda bafutera mutayirizi nonda kuba umuntu wamanenzi yawo umuntu yanagira akagiye gomba oriyo ko mu cyaro nonda ngo enzu yawe be yakabi munonga kwatagana aba just technical service enamba yabe 078 35 kaga na mwenda chenda na mwenda ina abana ba Majestic Technical Service mbafutera amizi nenzu ya umuntu yaje naje gomba bafutera mutayirizi obori yoko mu cyaro nbakwiko bakusiyo buhereza ati turiyo tutambura akubisaho kubaho mu makaganyo aho wori yo mukazo kasanga wazo family banzorebe family je inaza kuzamu netwazeta akwanyo ni mbagamba kugira ntwenda tusomese neki kugira ngo tuba abantu bamano mbuye bwa nenchakare omuntu yanakubugana arebe mitambure arebe mitwarize abwengeri yo kubano izano yegera ha abandi kitari cyo kugira ngo sange oriyawe byawe no bikwata nke bitine mugaso nke bitine makuru otaka hire mugenzi wa respect banzo yehe respect nkiyo muntu waize tukwe respect okamangu ndiyo muntu wamani ndiye cyo buguzi cyamani atanu bwora he bagenzi wa respect imukaje tambaraje yaje ekikeje mu bantu ibigambo byawe ekinte cyo raze gamba benora ngo ekinte cyo raze gamba kirimo moramwa otakabo ibigambo byinji kasanga cyo moramwa cyabe kigambo kimwe kandi atomuntu kumanya inteka teka ya imuko omukire kache babajya muzegana ka kintu
banzo ye time cyo aze kugamba ko aze kukigamba oyimuko ikuha program abantu batera mu ngaro bakusime bakore ibintu byo mugaso ngapita yo kujya batumanya baza gamba ari iki oti ni nyemezo mukoni nkigambo oti baza gamba ari iki oti naho ni nyemezo mukoni nkigambo kako kasanga kare buzo byano nango beni wabigaruka abantu basisire time ata umuntu nore batanka kuretamo no muntu yana kwa respect nata chwa respect echo nicho kubagambira manyakire koraze kweha umanyengu nani nkorechi mbaye ni ori omuntu wamana no wasanga kare no ori umfamily ejo ostamiremu iyo no musiza na no mukazi mwenda kuombeka family kane family yanyu ekabe yamana munonga noza kwato reba omukazi cyakusinge kukunda ori omusiza ori omukazi cyakusinge kukunda munonga kale nkiyo musiza no banzo istamisamo banzo osomembera ori omukazi wanje ubunaswera nakunda kina yanga ki ati aho no muntu akusanga kasanga natebe birohozo byawe ukibuza tkonko ko musiza aho kinamanya buri kimwe cyona icyo nkireto umuntu kusango ine mbageta IQ abasome mbaketa IQ asango ine IQ yawe ne nanga oyino bwongo bwonu bureberare ati nyo kaye kakanwa kagamba imbasa kureba nko umuntu naba mwine twatutamiramo imbasa ko matayimu banze murebe rebe nebigambo byagamba ati manye cyakunda nimbuka nimugamba nteke neki aja iyo musigazi wa Chengo abwengere yo kwetwaza mutoka mwega ati wabo ino mukazi wawe aho mukizo muka banzo mu study ngo musomeje orebe cyakunda ne cyakwanga ati koreze tukucumanya ataka cyugambe no bako yacugambe omanye tkonka na yangeche nakundeke ati cyo rako eche cyakunda munonga kama unachukunda munonga ati yo chukunde munongo chimusinge no kumusinga Yesu ntibasa kwashita kuri mucyo kugira ngo chukunde konka ati cyo rakore kunda munonga kangwe nke cyo kureberaho no basa kwishaka ko family osange mwazana kakana hato sange ko mukaza amagara gona agatira mwana ogwe nakwa nke cyo kureberaho agatira mwana ogwe iyo atakunze muno konki yamanu gona gareto gateka mwana omukunde munonga ati kokoza kumukunda munonga ato bahangura umutuma gwachi go mukazogwe aho ninkwe cyo kureberaho nicyo kimwe n'abasiza wasanga oriyo mukazi omusiza wona akunda kankwe nke cyo kureba abantu kusanga babona bwine omusiza yabona bwine munonga nyina no yamukwasira mukona akamurebera akamukuza akamurebera bucimwe cyona ati yo kizo riyo mukazi muto kandi okenda ngo barabonese nyina wogo w'umusiza nanga nyokozara kiba cy'ikintu cy'umunonga akwiye no utakwenda kumanya omukazi akabona atano mutabani iyo gurukoti makwe waswire inyoko bye sasa stamo banzo yitware otereze mbera usome omanye ngo ati umusiza wanje go unaswerwa nakunda kinayanga ki atukoreze tukucumanya wamangu nakunda munonga nyina mwenu wenyo kozara ati yo ecora akore munonga iyo banzo musome ni pani mwabisha magezi kunda munonga nyina wogo musigazi nanga nyokoza omukunde munonga kwenda kusingana narshi amutabana kumbe ine cyo kwenda kugira ngo oterezo murayini atiko kumukunda munonga no wako wari umusiza yari inkombi yari inko kwambe numaka kwachi akare no kunda munonga nyina naza kubori inkore nakuretere iki nakuretere birabo nakuretera karungi nakuretera bucime cyo aho kujya no kunda munonga nyina konki wajya ngo umuteka wo mutima ngo kujya ngo umwanyise nyina no kusanga umusiza akatobana nyina yamutobera yambona bonera kandi ukiza kugizo tumanyiwe iyo ko wanswire nuko atagana nyuko omusiza ntibasa kumukora kubi hamutuma bwo kucugambira konko mu magaraganyo no usanga kare haza member gati yakundo usanga atakwa na respect usanga cyamurete umutima ngo kwasa kwaza basana so rero mukazo ndiza kubasa kunkundira mama ibyo nibyo bikubaho mu makagiti konki wakunda munonga nyuko zara no wasabuta mushika himu no konko kama distance okamukunda munonga omusiza naza kwatayimu no bwakwa yabariza kampa paka sananga za America nkai na kwesiga kwa namanya obwataruho nyina no mfo munonga nanga yaba wasanga omusiza yazira omwana we akiba yazira omwana we kizo riyo mukazi muta tinyiza kubona abonesogo omwana manya biki ati nono iwe nko mukazi ahabwo bwenge bucyasa hejo no takucuma ngo riyo no itama kaga iyo no mango riyo no gombeka konga no gita konga ko kwizoti are binte byo inde kwano yeha miso okiyana miso bikaburo kurebe kono boko ino mutuma mbikongo keyere kokera karo kasanko umuntu wayera okera okakunda omwana wo musizogo akwani ntekateka wakunda munongo mwana wo musiza
ako mwana atarakoze mistake kwizo magara genseje natarakoze mistake atiko kuba no mbona abonesa munongo mwana atateka muguro mutuma ciretana nyina yabe yagenzire nyina we mwene ubabanze kuzama mwana cimuretera yagaruka nanga yaza kusisira maka konga ko kunda munongo mwana wamuhatayi mu mwana yaku wamukunda akaba mwana wo bamutabano akaba muhara wawo atosanga na nyina yaje ta umwana ariyo wise tayini nsonga konga ko kumuharahaza munongo wambona abonesa go mwana ngo wamusangiremo niyo kubano yeretera zirentaro kasanga no mukazoriye yabe yagenze yabirugiro yayegara abwembera nkezo mwana mbona abonesa konko mwana ko kunda mwana ogo wasangiremo buri kimwe cyo wacu twara mwene watu amagara genseje konka no takucumanya omusiza kunda kureterebera bakwa no famu no bwakwa ariyo kwe na pakasari yo muri pakasorwe nana amanya atine kwera cyana amangu mwana ariyo muhanda murungi konko yamageze magene kakugira ngo uyobona abonesa mwana ogwe atikuretera emwe wabyefereza ngo kutwiza ntamba kurganse ndukujya nto kutura jo mbantu ati wasanga oriyo myaka eje ya hasi waza nko mukayo muntu wakunda ebintu ebyakunda kabikunda munonga amuntu no sanga nakwera obuzuru aro mutabana wito gwa kutwira nango go mwana wananga ati nyoka nkweke cyo kurebera nyonka tura hantwingi kunkankancera kwega kusomembera kantara hantu inajire ukasanga ndo umuntu najya ati nanka akwanye omutuma nyogu wanje nindaka kusoma umuntu ecyakukunda nabakumanye namo tubakuncenga omuntu ajya ati ntwirena nake emyaka miringo konkati nkumucengo banateka ki oba nakongeraho ki akwanye no wankora kubi nisheka niyo tingira bwire niyo nisheka niyo na wankora je ntugani atusekamo konga nimba namanye nanka natwaza ati kai nisomembe anyo kina ibintu uro family yo muntu namanya kankwe cyo kurebera namanteje kai nafuturamo no basa kusanga obuzaro bwine no mushiza omukazi atine obuzare nabwe konko abasiza no ebo twakusiba amaka abo amasiba amaka nabakazi atosanga omunyabuzara wo musiza atari muyaza kupakasa ati yo chibano yo kwatiza go mukejo ngumatu wanywana mukazi atosanga kariwo omukazi yamana forcingiba ogo munyabuzara mubinge maana ine mchombe mayice nako nebyo takwabi kubehera konganya amageza genabemba nyine kinabemba ni pikanto family yeje inabipikamo namango mukazi nyine na obuzare icyo kubanza kanda koraka kusomembera zi immediate aba antu wanje uriya no isiko nyine na obuzare ne musiza konka amanu gona ngateka mukazi akuba icyango mangu kiriya mukazi ogo immediate mwita anti icyakurata na nakunda ko kuhinga namanyangu sekumi nibe necweka nana imuka kuza kuhinga aduye zanziba nkikumi nibe nkasatu nkabe nitana kubeda chikankitana ati nkoreka ni mutango ka cyakukunda kuhinga yeso kuhinga akamba ntakukunda konka moreka unikunda munongo kuhinga ati omukazi chumbuza uchiyantina ande kai birebene rafta ajata tuta karosanga mwene wasomembera zabo ati chiza chikuhanguzi usanga mwana yiza futura family ejo naenda ngo abo mugara naenda bamurise naenda bamusomese kandi obwo ariyo mugara konganya chikachi impata nyefereza ko kumara kire ndukora munonge muno kwenda kusinga nabo kongachi time nko miss ati nkwata nabo right usanga no bona abantu koze usanga batakumbreaming amajyangwa ngunaka yakikawe kintu nachikwata mudakikemo nchikwachi nchu ko usanga nabanyisiga munonge nyecha kandi are bintu byo ine kuba no janko kuwatu wazo kama tati ubunkutura family y'abantu aba yetantareche yes abakutega mesente mbabeta sema na phone solution basangwa mu kizimbe cha BNK arbazu rwa centenary omuruma 037 abono baguze sumu zakabi munonga none sumu nungi munonga none sumu kubana otamba nayo buri omaka kwa respect none sumu kubana otamba nayo muntu akaba yakurebera kamango go musaha ine sente awagure sumu owa sema and phone solution arbazu rwa centenary BNK room 037 aho none fune sumu nungi munonga na wajugura nyoko zana ajate ne sumu nungi munonga na wajitora wasuzara nanye ni gamba atwazacu kwategana nemirumo wori nka umuntu nje yo kwisiam amurumo wori yamurumo wakikamurumo nabakozesa no bomuntu murungi oyitwazeje orebe mukama wawe nakunda ki wamakume cyakunda konko bene umanyangogo mukama wawe cyakunda bene amangu tari muzire wawe so tariwe buri omana anaronde mbere kubaho mwana wasanga ori yamurumo kogo guhe respect nabwo guhe respect
ko kwa respect omurumo mukama wa kwa respect konko beno mangu na mukama wa tarchi tari muzire wa kantunyoko oiza kusyobuye no kwato mana ogenda mwana go murumo one gutwazo mangu nobundi ani ngukora tugwanje konko ombwongo ine kwa noteka mu bwenje kwa mangu hati naza kora anti akwantu rondo kubaho museje toza kujya tumanya nanka otosumbira ryo mbyama obyo mbyamya ombabiyete bya marmi otumanya marmi mayake byagwe tamangu asumbe ikintu kiterezo marayino mangu woriyo no okora ye respect omangu no muntu mugundu ni kwa in case kindi banarjiro ni basa kufuna karuma handi konka kano izikoreba bagiga bakwa noreba babine connections iyo nawasa ko isamu gigogo mukwate kubi omoise kubi toka mane chake waza kunjera ogo mugiga ine connection abo kwe kwatizaga nanga toka amanya ne chake no wasa kwato kora business yawe enje iwawe no isa kubikuriya niyo ejembe ane basa kuka wabo kwetwaza konka wano yitwaza je uriyo muhanda murungi toine ruwari ekintu no kitambuza ngo kukiri kandi arebe interview tine kwano esembeza kusanga nka boss wawe no nango umukike yi munonga tibyine nakakwata akwe boss cyako bana kwendaho no kumukora umuntu mugo which means what akora mu rumugwe takwino nanga takwenda obancenga murebi what akwata je mu rumo what akora boss cyakwenda takwino kandi wachwa cyakwenda nubwakwino which means oboine kwano bana nakire kara kuwa kubota chikozeje atu wano ukora nono iteka muno bwenje ine kwano somembero kamanti with time nanyine nakore cyane tureke kunyumirwa munongo kwesibwa okweto azaje mustwine kweto azaje obeno mano basa kuhanganga echawo kintu oti ninkoreki oti na in case okaka batankwasiro nkakoreki kare yetware nko muntu bastronga omango kintu nakoreki yes kaburizo ebyanye ne babiri bingi konkati bantu bega bintu bingi kugira ngo tuboje umunsi tubokuturage akota kumanyoke garo nanka amazina kaburizo mbayita Mr Life kabakori yankore media no subscribinga sharinga aho no boine chitenso program oine Mr Life kabaka tubantu kiseburu chimechone chikuwa echaka bimunonga feel good.